Dobar dan, dragi prvaci. Na današnjem času bavit ćemo se i dalje književnošću humanizma i renesanse, odnosno, kako sam vam obećala na početku našeg druženja, ovo naše putovanje veličanstvenom epohom humanizma i renesanse završit ćemo na Balkanu, odnosno u Dubrovniku. Dubrovnik je bio jedina oaza na prostoru južnih Slovena u kojoj je postojala epoha humanizma i renesanse. Ovoj činjenici Dubrovnik je mogao da zahvali pre svega i srećnim i nesrećnim istorijskim okolnostima. Dakle, Dubrovnik je bio grad republika koji je bio stešnjen između Turaka na jednoj strani i Mletačke republike na drugoj strani. Svakako se priklonio Mletačkoj republici, odnosno današnjoj Veneciji, i zahvaljujući toj vrsti političkih i ekonomskih veza sa Venecijom razvio je jednu vrlo specifičnu, vrlo bogatu i nada sve poznatu kulturu i književnu tradiciju, koja naravno pripada eposi humanizma i renesanse. Epoha humanizma i renesanse može se opaziti i u drugim dalmatinskim primorskim gradovima, kao što su Šibenik, Zadar, Trogir, Split. Međutim, oni koji se pomno bave proučavanjem ove epohe u tom području kažu da su tragovi epohe humanizma i renesanse u ovim gradovima više uočljivi u arhitekturi nego u književnosti, dok je nekako Dubrovnik sinonim za književno stvaranje epohe humanizma i renesanse. Kada je u pitanju dubrovačka književnost, rekla bih da je to vrlo specifična, vrlo neobična i verovatno jedinstvena književna kultura sa kojom ćete se vi sresti tokom srednjoškolskog obrazovanja. Ta specifičnost pre svega leži u jeziku dubrovačke književnosti, odnosno u specifičnom dijalektu koji je nama danas gotovo u potpunosti nerazumljiv. Na ovo vas upozoravam zato što ne bih volela da vas jezik dubrovačke književnosti obeshrabri ili da odustanete od čitanja dubrovačke književnosti. Prosto vam savetujem samo jedno povišeno strpljenje i pažljivo iščitavanje tumačenja nepoznatih reči i izraza koje ćete sasvim sigurno naći u vašim čitankama. Da je dubrovačka književnost jako važna u kontekstu srpske književnosti možda će vam najbolje potvrditi činjenica da se književnost Dubrovnika 15. i 16. veka i dan danas na Filološkom fakultetu u Beogradu, u Novom Sadu ili u Kragujevcu izučava kao zaseban predmet, odnosno studenti srpske književnosti polažu ispit iz književnosti, iz poznavanja književnosti Dubrovnika i Dubrovčana. Dakle, govorimo o jednoj vrlo važnoj književnoj tradiciji, te u tom smislu ne bih volela da preskočite čitanje dubrovačke književnosti samo zato što će vas odmah na početku obeshrabriti taj neobični dijalekat, ali što više budete čitali, više ćete se i privikavati i samim tim bit će vam manje čudno, odnosno manje neobično. U našem školskom programu nalaze se 3 pisca epohe humanizma i renesanse iz Dubrovnika, to su Šiško Menčetić, Đore Držić, Marin Držić kao najslavnije ime epohe humanizma i renesanse u Dubrovniku i pomenut ću vam samo još jednog pisca koji je takođe proslavio i Dubrovnik i Dubrovčane, u pitanju je Ivan Gundulić. Međutim, mi ga ne radimo u okviru epohe humanizma i renesanse jer on joj ne pripada. Dakle, on bi pripadao epohi koja dolazi nakon humanizma i renesanse, a to je barok. Ivana Gundulića vam pominjem jer bih prosto volela da ga poznajete, ako ništa drugo ono kao istorijsku činjenicu. Ako ste zainteresovani za čitanje, tu je njegov čuveni spev Osman. Kada odete u Dubrovnik, sasvim sigurno u neposrednoj blizini spomenika Marinu Držiću nalazi se i spomenik Ivanu Gunduliću, tako da bit ćete sigurno u prilici da ih prepoznate, odnosno da znate o kojim ljudima se reči radi jer ste o tome učili u školi. No, vratimo se Šišku Menčetiću. Dakle, Šiško Menčetić je jedan od čuvenih dubrovačkih pesnika, plemićkog je porekla. Nakon završene škole u Dubrovniku nije nastavio školovanje u Italiji, što jeste bio običaj tog vremena, naročito mladih plemića, odnosno društvene klase kojoj Menčetić pripada, i on svoju prilično burnu mladost provodi na dubrovačkim ulicama. Kažem prilično burnu mladost zato što je čak i u zatvoru završio, ali to ga nije sprečilo da se kasnije posveti državničkoj službi i čak je 2 puta biran za kneza ovog grada Republike.
Šiško Menčetić je inače, uprko svim tim svojim kasnijim državničkim poslovima i obavezama koje nisu bile male, uspeo da se bavi književnošću i za njega možemo reći da je bio plodan pesnik jer je napisao preko 500 pesama. Što se tiče svih dubrovačkih pesnika, oni bi se mogli podeliti na dve velike grupe. Na jednoj strani su takozvani strambotisti, a na drugoj strani su takozvani bembisti. Objasnit ćemo razliku. Šiško Menčetić je bio strambotista, dakle i jedni i drugi pišu u duhu tradicije Petrarkinog kanconijera, ali strambotisti prave mali otklon u odnosu na Petrarkinu platonističku ljubav i okreću se više ka onom što je senzualno, ka onom što je igra rečima, dosetka ili čak u svoje pesme umeću i fine tragove narodne kulture kao što su na primjer poslovice, poređenja ili izreke. Što se tiče književne vrste pesama lirskih koje je Menčetić pisao, to su naravno ljubavne pesme, jer koje bi druge bile, kada već pomenuh Petrarku, zatim tu su pobožne pesme i satirične pesme, tako da je Šiško Menčetić u istoriji književnosti Dubrovnika iz 15. i 16. veka ostao upamćen kao pesnik prve sačuvane satirične pesme, čija je sadržina zapravo bila uperena protiv grada rivala u tom trenutku, a to je Kotor, odnosno protiv Kotora i Kotorana. Što se tiče poezije Šiška Menčetića, nama je u programu pesma koja se zove Prvi pogled i koja nas na jedan vrlo diskretan, fin, posredan način, kao da nas poziva da se i mi setimo nekog prvog pogleda koji nam je možda u jednom trenutku značio puno, koji nam je možda promenio život ili ga usmerio u potpuno drugom pravcu. Dakle, sasvim vam je već sada jasno da će tema ove pesme u stvari biti ljubav na prvi pogled. Pesma je zanimljiva, pre svega zato što je data u formi slike u slici. Prva slika, odnosno kao nekakav ram za tu sliku, bilo bi jedno prolećno jutro i pesnik ne bez razloga bira i proleće i jutro, jer računa da vi već uveliko, kao čitaoci kroz čije ruke prošlo puno poezije, umete da iščitate i simboliku i jutra i proleća kao okvira za javljanje ljubavi. Dakle, i proleće i jutro su simboli novog života, novog rađanja, energije, buđenja, mladosti, strujanja svih životnih sokova, što sasvim odgovara atmosferi prve ljubavi. Dakle, to bi bio ram za prvu sliku, a zatim imamo sliku u slici, a to je prozor, odnosno balkonsko okno, prozorsko ili balkonsko okno, u kome lirski subjekat prvi put ugleda vilinsku lepoticu. Ona je tipična renesansna lepotica, tipična u tom smislu što kada pogledate njenu kosu i njenu frizuru, vi vidite da su tada tako izgledali i uporedite naravno sa nekim umetničkim delima, govorimo o slikama, vidjet ćete da su tako tada izgledale renesansne lepotice. Dakle, ona je plavokosa, ima podignutu kosu koja zaljubljenom lirskom subjektu liči kao kruna, koja naravno odgovara njenoj nestvarnoj lepoti i ima dva zlatna pramena koja dodatno uokviruju belinu i lepotu njenog lica. Lirski subjekat je prvi put vidi i naravno odmah biva ustreljen Amorovom, odnosno Kupidonovom strelom, što naravno ova je aluzija Petrarkina, ova koju sam ja upravo izgovorila, ne nalazi se u samom tekstu pesme, čisto da je ne biste tražili. Osim što je devojka zlatokosa i beloputa, ona ima i belo ruho, koje naravno simbolizuje nevinost, čistotu i dodatno ističe tu njenu divinsku, odnosno božansku prirodu, jer podsjećam vas, nazvao je vilinskom lepoticom, dakle toliko je lepa kao da nije od ovoga sveta. Tu specifičnu prirodu njene lepote lirski subjekat će naglasiti, jer i nas kao čitaoce dovodi u isti položaj u kom se nalazi i on, a to je neko ko je podno prozora, odnosno podno balkona i prirodno mu pogled ide ka gore. Kao da, a uvek to što gledamo gore je uvek nekako izaziva naše divljenje, čini nas
malim, kao da pripadamo zemaljskom svodu, a to nešto pripada božanskom svodu. I naravno da sve ono što pripada božanskim visinama, što ima to divinsko, vilinsko poreklo, ono je po svojoj prirodi nedostižno, odnosno izuzetna lepota ne može pripadati čoveku. Samo ću vas podsjetiti na priču, na narodnu pripovetku koju ste čitali, a to je Djevojka brža od konja, u kojoj nas čak i narodni pripovedač podsjeća na to da sve ono što je izuzetno, što je blisko božanskom po svojoj lepoti, izuzetnosti, ne može tek tako pripasti čoveku. I na samom kraju pesme vrlo vam je lako da ako uporedite zapravo kraj i početak pesme uočite jasan kontrast između onoga što jeste početna zanesenost njenom lepotom i zaljubljenost na prvi pogled sa onim što je razočaranje lirskog subjekta, budući da je svestan da ta vrsta lepote ne može da mu pripadne. Sledeći pesnik kojim se mi bavimo je Đore Držić i ako biste poredili Šiška Menčetića sa Držićem, videli biste da su njih dvojica u biografskom smislu u potpunom kontrastu. Dakle, Menčetić je bio plemićkog porekla, Držić je građanskog porekla. Postoji do duše legenda da je porodica Đore Držića imala plemićku titulu, ali da je u jednom trenutku kada je u Dubrovniku izbila kuga, izbegla iz grada i da su kasnije, kada je ta pošast okončana, da im je zapravo oduzeta plemićka titula zbog tog nečasnog čina. Kažem, legenda je, ono što vi treba da zapamtite jeste da je u pitanju mladi čovek koji potiče iz građanske porodice, koji se opet za razliku od Menčetića školovao u Italiji, bio je vrlo obrazovan i opet za razliku od Menčetića koji je izrazito plodan pesnik i pisac, Držić to nije bio, dakle njegov pesnički opus je nevelik, što ne znači da nije umetnički kvalitetan. I ako bismo još isticali jednu razliku, dakle Menčetić je strambotista, Držić je bembista, dakle bembisti su bili oni pesnici koji su se striktno držali petrarkističke poetske lirske tradicije, dakle njihova ljubav je uvek platonska ljubav. To nije ona ljubav koja dozvoljava bilo koji vid senzualnosti. Što se tiče pesme Đore Držića, ona je poznata pod naslovom Gorčije žalosti jesu li gdi komu. Dakle, naslov pesme kao da je dat u formi retorskog pitanja, jer se naravno podrazumeva da je najteža žalost, odnosno najveća gorčina ispunjava dušu lirskog subjekta i opet ste u prilici da naslutite sadržaj te pesme. Ako se gorčina naselila u njegovu dušu, mi onda sasvim sigurno možemo govoriti o motivu neuzvraćene ljubavi. Cela pesma je sazdana na jednom vrlo vešto građenom paralelizmu po suprotnosti, a ako se zapitate ko je uselio tu gorčinu u dušu lirskog subjekta, samo iščitajte akrostih i iščitat ćete njeno ime. Podsjećam vas da smo akrostih učili kada smo radili Slovoljubve despota Stefana Lazarevića. Dakle, akrostih vrlo često ima ulogu nekakvog vezivnog kompozicionog tkiva u okviru lirske pesme, samo čitate prva slova od ozgo naniže i dobit ćete u našem tekstu Slovoljubve, a od vam neću otkriti šta piše, sami ćete videti u svojim čitankama. Dakle, rekoh, pesma se zasniva na paralelizmu po suprotnosti koji je vrlo vešto građen i vođen, a da bi nam pesnik dočarao svu gorčinu koja ispunjava njegovu dušu zbog neuzvraćene ljubavi, on se koristi slikama iz svakodnevnog života, pa on tako kaže: sejao je njivu koju sada neko drugi žanje, ili njegovo vrelo, jezero, iz njegovog vrela jezera života sada neko drugi pije vodu dok on skapava od žeđi. Ili, na primjer, kaže: lovio je košutu, a ona sada nekome drugome pade u krilo, dakle neko drugi prisvoji njegovu lovinu. I na kraju on se koristi vrlo upečatljivom metaforom kola sreće. Dakle, kolo sreće vam kaže: jednom ste na vrhu, pa ste onda na dnu. Jednom ste zaljubljeni i poneseni ljubavlju, a onda doživite gorčinu i razočaranje zbog te ljubavi. I pesnik na kraju ne može da se otme ironiji, odnosno da zaključi da je sav njegov ljubavni trud bio uzaludan, jer je srce njegove Dragane pripalo nekom drugom.
Još jedan Držić je pred nama i ovo ime je zapravo najznačajnije ime dubrovačke književnosti. U pitanju je Marin Držić, čovek izuzetno zanimljive biografije, dakle poticao iz siromašne građanske porodice. Ovo poreklo ga je donekle nagnalo da se opredeli za sveštenički poziv za koji, istini za volju, Držić nije imao ni dara, ni volje, prosto njegova narav nije bila narav koja bi odgovarala duhovničkom pozivu, te on prvu priliku koja mu se ukazala da konkuriše za stipendiju, za studije koristi i odlazi u Italiju gde započinje svoje studije u Sijeni. Međutim, opet mnogo više od studija Držića je interesovao italijanski pozorišni život, pre svega specifična vrsta komedije, komedije dell'arte. Podsjetit ću vas da smo već o ovoj vrsti komedije nešto rekli na našem uvodnom predavanju posvećenom Williamu Shakespeareu, kada smo govorili o pozorišnoj umetnosti Shakespeareovog vremena, pa smo pomenuli i komediju dell'arte. Dakle, Držić se posle Italije vratio u Dubrovnik, međutim on je odlazio i u Beč, i u Carigrad, pa ponovo u Dubrovnik, pa onda u Veneciju, gde je nesrećno spletkario kada je u pitanju, odnosno nesrećno se bavio političkim intrigama želeći da promeni vlast u Dubrovniku. To se sve naravno kobno po njega završilo i on na kraju umire u Veneciji, odnosno daleko od svog rodnog Dubrovnika. Međutim, ako ostavimo ovu nadasve zanimljivu biografiju po strani, možete se njome naravno baviti nešto podrobnije, ja bih vam skrenula pažnju na dva Držićeva dela, u pitanju su komedije, jedna je Dundo Maroje, druga je Novela od Stanca. Dundo Maroje je dakle komedija u 5 činova, komedija koja je napisana po svim tadašnjim dramskim pravilima, dakle Držić je poštovao 3 dramska jedinstva, ako izuzmem jedinstvo radnje koje će i nadalje u svim epohama biti poštovano, on se pridržava i jedinstva vremena, dakle sve što vam se dešava u komediji mora se dogoditi u roku od 24 sata i jedinstva mesta, kompletna radnja opet se mora dogoditi u istom mestu. Ova komedija je jako zanimljiva zato što se ona u stvari nadovezivala na jednu Držićevu izgubljenu komediju koja se zvala Pomet. Pomet je sluga, glavni intrigant u Držićevoj komediji Dundo Maroje, dakle onaj koji je inteligentan, koji je lukav, koji pokreće radnju, koji je vodi ka zapletu, ali je vodi i ka raspletu. Međutim, zato što je ta komedija izgubljena, a Dundo Maroje se naslanja na nju, onda je Držić osetio potrebu da napiše prolog za Dunda Maroja u kojoj će napraviti sponu između te dve komedije, odnosno objasnit će čitaocima, tačnije gledaocima, šta će se zapravo desiti u Dundu Maroju, imajući u vidu da su otac Škrtica i rasipni sin iz Pometa takođe prisutni u Dundu Maroju. Što se tiče same komedije, mesto radnje ove komedije je Rim, vreme radnje je 1550. godina, vreme je vrlo smišljeno odabrano, jer je to bila godina kada su u Rim hrlili vernici sa svih strana sveta na kolektivni oproštaj grehova i u Rimu se našao čitav ovaj Držićev dramski splet, odnosno čitav ovaj karneval njegovih likova, ima ih skoro 30, oni su zapravo tipovi, dakle otac Škrtica, sin rasipnik, mlada kurtizana, sluga koji je proždrljiv, lukav i inteligentan, zatim tu su dubrovački trgovci, plemići, druge sluge, sluškinje, dakle ostrvljani, oni koji žive u okolini Dubrovnika, ali na ostrvima. Dakle, svi su ti tipovi Dubrovčanima bili i tekako poznati, a Marin Držić kao opet vrhunski umetnik shvata da će sve one karakterne osobine koje imaju njegovi sugrađani najbolje doći do izražaja, odnosno na neki način biti ogoljene i vrlo ćete ih jasno onda i uočavati ukoliko ih smesti u nepoznatu sredinu. Zato mu se Rim učinio kao sjajno mesto za radnju ove njegove komedije. Sama komedija zasniva se na temi prevare za prevaru, jako je duhovita, jako je zanimljiva, možete čak na YouTube-u pronaći i snimke izvođenja ove komedije. Ja vam svakako preporučujem da je pročitate, ali ako vam bude trebala mala pomoć da se snađete, možete i odgledati te snimke pa onda odpočeti čitanje.
Sledeće važno Držićevo delo je novela od Stanca. Novela od Stanca pripada specifičnom tipu komedije, to je takozvana rustikalna ili seoska komedija. Ona je napisana 1550. ili 51. ali u svakom slučaju prvi put je izvedena na svadbenoj svečanosti jednog dubrovačkog plemića. Cela komedija je nevelikog obima i ima dva dela. Prvi deo opisuje noćni život dubrovačkih mladića, gde vi, na primjer, vidite da Dubrovnik u 16. veku nije imao ulično osvetljenje, tek će ga dobiti u 18. Pa tri mladića, tri prijatelja koji se sretnu u tom mraku umalo se ne poubijaju jer ne znaju ko je ko, ne vide, a opet ne nose fenjere sa sobom jer je vrlo važno da se u tom mraku ne vide. Zašto? Zato što se oni susreću i razgovaraju na stepenicama čuvene Dvičićeve ulice. To je ulica koja je u Dubrovniku u 16. veku bila poznata kao ulica u kojoj su živele kurtizane. Dakle, jasno vam je na koji način se ovi mladići provode noću, a drugi deo ove komedije bi bio kada ova tri mladića igrom slučaja nalete na Stanca. Stanac je hercegovački seljak koji je došao u Dubrovnik da proda kozji sir. Uhvatila ga je noć i on odlučuje da prespava u Dubrovniku pa da sutradan krene za svoje selo. I jedan od ovih mladića, naravno oni odmah prepoznaju da je Stanac seljak jer prosto vidite po njegovoj garderobi, tačno možete da procenite odakle je. I jedan od mladića se takođe maskira u seljanina, zapodene razgovor sa Stancem i otkrije da Stanac ima jednu veliku muku, a to je da je on star, a da ima jako mladu ženu i da bi strašno voleo da se podmladi. I onda možete samo da i sami anticipirate u kom pravcu će ići šala ovih obesnih dubrovačkih mladića sa hercegovačkim seljakom. Sama novela ovde u nazivu dela ne upućuje nas na prozni književni žanr, nego je novela bila korišćena u značenju šala sa Stancem. Koliko je ova novela bila omiljena u Dubrovniku, najbolje vam pokazuju i ove izreke, odnosno kao što su drži ga za Stanca, luđi od Stanca, učinio ga je Stancem. Dakle, u Dubrovniku, možda čak i dan danas, to već nisam sigurna, morala bih da proverim, ali možda i dan danas žive ovakve vrste izreka da kada ste nekoga nasamarili, onda ste ga učinili Stancem. Dakle, jedno izrazito zanimljivo i duhovito delo, vrlo je moguće da na YouTube-u možete da pronađete i neke snimke novele od Stanca. Sad, što se tiče celokupnog humanizma i renesanse, opisali smo krug, sve smo obišli, dakle, krenuli smo iz Italije, pa smo se bavili Danteom i njegovom božanstvenom komedijom, zatim je došao Petrarka i njegov kanconijer i na kraju Boccaccioov Decameron. Pa smo onda otišli u Englesku, gde smo se bavili Šekspirom, njegovim stvaralaštvom, gde smo shvatili da je Šekspir pisac koji prevazilazi sve epohe, sva vremena, da je on pisac koji prosto teško staje u neki kalup, on vremenski pripada humanizmu i renesansi, daleko je izvan te epohe. Čitali smo Romea i Juliju, analizirali smo dramsku radnju i analizirali smo likove, bavili smo se njihovom tragičkom krivicom. Zatim smo otišli u Španiju, pa smo se bavili Cervantesovim Don Quijotom, prvim modernim romanom u istoriji celokupne književnosti. Sećate se da smo taj roman, da smo ga što više približili nama kao savremenim čitaocima, uporedili sa videoigricama, jer smo želeli da steknemo predstavu o paralelnim realnostima, o svetu umetnosti i svetu u kome mi svakodnevno obitavamo. I onda smo se na kraju vratili na Balkan, odnosno u Dubrovniku smo čitali poeziju Šiška Menčetića i Đore Držića, a na kraju smo se bavili komedijama Marina Držića. Time se naše bavljenje ovom izrazito lepom epohom, jednom od možda od najlepših epoha kojima ćete se vi baviti u književnosti, dakle time smo naše bavljenje ovom epohom završili. Što se tiče domaćeg zadatka, opet vas podsjećam, polako i strpljivo čitajte dubrovačke pisce, ne odustajte, ispišite na marginama u čitanci ili ako imate svoju knjigu značenja nepoznatih reči ili čak možete iznad stihova da napišete da biste sebi pomogli. I ono što je takođe korisno da uradite jeste da pravite zabeleške o pročitanom. Dakle, samo polako, strpljivo, i sama sam prošla kao student kroz ono kroz što ćete vi sad proći, nije bilo lako, mislila sam da nikad neću uspeti, ali na kraju sve se savlada, dakle moći ćete da čitate i vi dubrovačku književnost.
Što se tiče onoga što nudi internet, ja sam sasvim sigurna da znate odgovor na ovo prvo pitanje, bar većina vas, ali ako ne znate, istražite, dakle, koja čuvena serija epske fantastike, koja je vrlo skoro osvojila čitav svet, je snimana upravo u Dubrovniku, na tim čuvenim dubrovačkim zidinama, koje biste mogli da obiđete nekada ako odete u Dubrovnik. I na kraju, koji je opet sad čuveni voz koji pripada našoj srpskoj tradiciji, početkom 20. veka vozio putnike iz Srbije do Dubrovnika, dakle prolazio je kroz Valjevo i Užice i Zlatibor, pa onda kroz Hercegovinu, pokraj Trebinja i dolazio na kraju u Dubrovnik. Dakle, istražite o kom vozu je reč. Toliko o književnosti humanizma i renesanse, nadam se da ste uživali u ovoj epohi, izvanredna je, predlažem vam da se svakako pobavite njome, da istražite, da se posebno posvetite slikarstvu ove epohe i čim bude prilika, pravac u Italiju, to je kolevka humanizma i renesanse, sve ono što ste čitali, sve ono što ste učitli, vidjet ćete kao na dlanu pred sobom. Uživajte u čitanju i ne predajte se.